Kunnon esas vakaları akta tarif etmege hazırmı? Studiyada men Sultaniye Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Gelecek haftadan başlap kommunal hizmetler taygan su anbarından Ahmedjetke su çekmekini toxtatacaklar. Endi ote Qarasuv Bazar rayonuna temin edecek. Bu haqda Ahmedjet suunun teminlenuvi boyunca muşavirede belli oldu. Vaziyet nizaret etülüvi yaxşıca oldu. Acile bağa tek 12 murajat toştu. Çoğusu sualler ağlarda qazayı işlerge bağlı. Murajatlar şu dakikada bakıla. По городу Симферополю, значит, по адресам. Ahmedjet şehri boyunca suallerim yok. Akşam murajatlar boyunca bütün malumatını koyayım. Kim seslendi, nasıl hizmet çıktı. Lakin meseleler arasında hepsi bir yaramay becerilgen 10% var. Gerekli yerge yetip baralar, bakalar ve bunun iş biti. Öyle olmamak gerek. Her bir murajat sonunaca bakılmak gerek. Dekabr 14'ünden başlap Yaltada su berilivinin cedveli peyda olacak. Sonu sabah 3 saat ve akşam 3 saat verecekler. Epsa adamlarını ve muhisselerini bu hafta devamında haberdar edecekler. Bundan da gayrı toplaşuvda belli oldu ki Kırım hakimiyeti su arındırı stansiyalar kuruluvu için birinci növbette Sudah, Keriç ve Kefe şehirlerini nazarda tutalar. 27 yanı tramvayını Kezlev 2021 senesi elde edecek. Bu Ural Vagon Zavod adlı koncern ile anlaşma boyunca geçken sene ise o yerde tramvay yolu tamir edilgenidir. Şehir deposu şimdi nasıl alda olğan haqda Elmas Ablakimova tarif etti. Tar yıldan kelgen tramvay kelip toxtattıla. Herkesge tanış manzara kenligi 1 metr olğan unikal yollar Rusiyanın tek 3 şehrinde var. Onlardan biri Kezlev. İçine kirgen vaqt diğer vaqtga dalasın. Her şey ağaçtan, tutqıçlar ve oturğıçlar. Böyle tramvaylarda ekskursiyalarımız geçeydi. Tramvay tarixi 1914 sene başlandı. Bir asırdan ziyade erde kurulgan bir kaliyalı tramvay yolları Çamurnin, Tedavilev, ragbetligi artmasının bir vaqtda peyda oldu. Cenk ve viranlık devirinde tramvay hareketi toxtatıldı ama her sefer gayırdan çalışıp başlaydı. Tek 4 yöneliş 40 dakika içinde bütün şehrini geçmek mümkün. Tramvaylar yerli sakinler aytqanları gibi yavaş yürseler bile ama onlarda avtobuslarda olgan kalabalık yok. Daima xatnayalar ve avtobuslarda olğanı gibi toluluk yok. Bu onaytlıcı. Kezlev deposu başka hiçbir şeyge oluşamagan Nakliyet Muzeyi sayılabilir. Kemer eksponatlar 60 yaştan büyük. Tramvay Gota 1956 года выпуска. Tramvay 1956 sene çıkarılgan edi. Şimdi ne o memleket ne de zavod var. Çok yıllar devamında çalıştı. Yaxşı, işançlı. Ama onun kullanıf müddetini devam ettirmek ağır. Muntazam bağlarda çalışa. İkincisi bu Çekya'da istisal etilgen KT-4 su tramvay. O eskirdi. Bu ise Ural Vagon Zavod'dan yanı vagondur. Onu Kezlev geçken sene elde etti. Test drive yaxşı geçti. 2021 senesi da 27 vagon peyda olacak. Limitler yetkizildi. Teknik şaraitler üzerinde çalışamız. Satın almak için olar ne kadar kullanılganını nazarga alamız. Vagonlardan uzunluğu 12 metrini teşkil edecek, kenligi ise 2 metrden biraz artacak. Olar kozeto sistemasının kondisyoner ve kıynalıp yürgen gражданlar için maksus enişlerinin donatılacak. Elmas Ablakimova ve Vitaliy Golubev millet için Kezlev. 10.000 rubli istidatlı balağa Ahmedjet'te 48 mektepnin talebelerine bir kere berilgen para mükafatladılar. Stipendiya almak akı okul, sport, sanat ya da icad sahalarında büyük reşmeleri olğan mekteplerge berili. Bu haqda Sultaniye Bakkalının levhası. Daniel Mankovskiy 5. sanlı orta umumtasil mektepnin 8. sınıf talebesi. Yaşı okuğanı ve sportif erişmeleri için mükafatlandı. Daniel 5 yaşından sportif bal oyunlarının uğraşa. Bütün Rusya ve halkara yarışlarının finalisti ve Rusya çempionatının yarı finalını yetken oyuncudur. Мне кажется, что это огромный большой шаг. Menimce bu maksadıma büyük bir adımdır. Men Lomonosov adına Moskva Devlet Üniversitetinde okumağa isterdim. Devlet ve municipal idareciligi fakültetinde ve bu mükafat bana yardım eder dep sayam. Vladislav Shuvayev açık kosmik liseyinin 9. sınıf talebesi. O ağıç oyuluvunin uğraşa. Bu işini ta 5. sınıfta becerip baktı ve pek beğendi. O vakittan beri bu esnafını büyük istekle öğreniyor. Есть множество работ, но
Çok işlerim бар, ama en yaxşısı bu Kırım gerbi olsa gerek. Bu en ağır ve çok vakitimni algan işlerimden biri oldu. Men onu can gönlümden yasağanım için o en yaxşı olup çıktı. Stipendiya almaq haqqı oxu, sport ya da icad sahalarında buyuk erişmeleri olgan mekteplerde бар. 3 nominatsiyaga galipler seçildi. Bu yaş tedqiqatçılar ve eruditler, sanat ve sportif erişmeler. Дети выбираются с помощью мониторинга. Балалар мониторинг yardımıyla seçilen bu mutlaka alacı balalar değil, bu istidatlı balalar. Bu sefer Vlad bizim oku müessemizge çoktan çok fahri yarlıklar getirdi. O endi 3 yıldan beri texnologiya feni boyunca munisipal olimpiyadada galibi kazana. İstidatlı balalarının iş bu terbiyevi işinin yönelişlerinden biridir. 48 mektepnin her birinde mütehassıslar çalışa. Bu terbiyevi iş boyunca hoca aynı şu yönelişte kuratorluk etken mütehassıstır. Любые направления, которые... Mektepte olgan her bir yönelişler inkişaf ettirildi. Bundan da gayrı Ahmetjit'te bala icadının oğraşkan 5 merkez çalışa. Anda balalar böyle işinin oğraşa bileler. Mekteplerini takdirlemek emiri 2016 senesi çıktı. Kırım'da endi istidatlı balalarının çalışmak tecrübesi var. 10.000 ruble talebe yaxşı okuması ve tarışması için da bir sebeptir. Sultaniye Bakal, Dmitri Nizavoy, Millet için. Ermeni bazarının cema territoriyalarında abadınlaştırıp devam eti, böyle etip şehrin merkezinde İsmail Gasprinski adına skver açıldı, o iki bulvarını birleştirdi. Lihanın fiyatı 36 milyon ruble. Bu mevzuna Lenuza Bursiyitova devam etti. Ne diyeceğim, sevindiğimizden bana bu şeyleri yaptığımızı cemaate sağ olsun. Mahmut Seyitmemetov yanartılgan bulvar boyu kezine kuvançını saklap olamay çünkü endi rahatlık zonası resmi şekilde Kırım Tatar marifçisi İsmail Gasprinski'nin adını taşıy. Gasprinski aleyasının rekonstruksiya oldu. Biz pek seviniyik. Mana bala çağalardan bunda gelip, bunda parkları var. Mana rekonstruksiya yaptık bu taşı. İnşallah sağ olsunlar bu Armeyan şehrin din cemiyetleri. İşler oktyabr ayında başlandı. Birinci nevbette sürgünlük kurbanlarına bağışlangan abide restavratsiya etildi. Bundan evvel abide aman yıkılaydı. Был снят верхний слой. Mermer plitkанын üst katı көчүрүлдү. Ermeni bazar sakinleri toplagan Verdin cemiyetinin paralarına plitka satın alındı ve töşüldü. Endi abidenin ikinci omuru başlandı. Bulvarını ise kaldırım taşının toşediler. Onun umumi meydanlığı 6000 kvadrat metrini teşkil etti. Skemleler, çöplük urnaları, fenerler 25 ırmaklı yaraklangan şadırvan yerleştirildi. Endi bu yerde tolu şekilde rahatlanmak mümkün. Buna paralar çeşit menbaalardan ayrıldı. 3. sanlı bulvar onayetli şehir muhiti adlı programmaga kirdi. Bu sizin şimdi bulungan 2. sanlı bulvar ise Moskva hakimiyeti ve Kırım Cumhuriyeti'nin şurası arasında tüzülgen anlaşma boyunca tamirlendi. 2. sanlı bulvarga 16 milyon ruble, 3. sanlısına ise 20 milyon ruble ayrıldı. Oңайтlı olsun dep skverni 2 zonaga boldiler. 2. ve 3. bulvarlar. Bu Leyha Smeta vesikalarında olgan iş terminleri. Вообще у нас есть решение Армянского городского совета, которое... Aslında bizim Ermeni bazar şehir şuramızın kararına göre bu bulvarga İsmail Mustafa oğlu Gasprinski adı verildi. Anda hatıra tabloçuk yerleştirilecek. Yani bu tamam belli Kırım Tatar siyasi erbabımızın, cemaatçımızın adını taşıgan yerdir. Bulvarını başkalardan ayırgan yeri bu Kırım haritası şeklinde yaratılgan art obyekttir. Bu taşçıklar rayon ve memuri merkezlerinin gerplerinin yaraştırıldı. Olar gece yanalar ve Kırım'ın konturlarını belgileyler. Karşıda ise bala meydanı var. Mında bayırçıklar, salıncaklar ve turniklerini görmek mümkün. Ermeni bazar ep dengişem sakinlerinin episi tileklerini bir leyhada amelge geçirmege tırıştılar. Endi İsmail Gasprinski adını taşıgan bulvar şehrini tanıtkan yer olacak. Lenuza Bursiyitova ve Aziz Nimetulayev. Millet için Ermeni bazar. Tek bir teoriya. Janko rayonunun Mayska koy mektebinde sportiv zal yok. Yazda balalar beden terbiyesinin azbarda uğraşalar, kışta ise sınıflarda oturmağa mecburlar. Okuf müessesede endi 280 talebe var, episi 15 sınıf odalarında dersler geçirili. Beden terbiyesi içki gelişme oda yok. Bu mevzunun devamı bizim levhamızda.
10 sınıf talebesi Dilara Alieva beden terbiyesi boyunca yanı mevzunu derslikten o'g'reni ayta ki kalem ve defterini basketbol topuna ve alqağa boyu quvonchnen denişer edi. 10 sınıfta okuyumuz ve bizde pek ağır oluyor ve biz bütün gün sınıfta oturmağa pek boğduramız. Onun için yaxşı olurdu. Eğer spor zalımız olsaydı biz tigarançıq çıkıp zevklanmağa ve rahatlanmağa olur edik. Jankoy rayonun Mayskay koyunda mekteptin temeli koyulgandan berli, yani 1997 seneden berli sportiv zal yok balalar beden terbiye derslerini sınıfta geçirmege mecburlar. Kerek olgan normativlerini ise azbarda ve tek yaxşı ava olgan vaqt tapşıralar. У нас тема баскетбол. Мына мевзумыз баскетбол. Ава себебінден азбарға чығып ойын кечіріп оламаймыз. Sıcak havada normativler тапшырамыз. Назари дерслер кечірілгенде, балалар дерслерде жауап бермеге тырышалар. Ve bu iş için de bağlar koyamız. Kırım Tatar tilinde tahsil bermegen mektepte 280 talebi okuyor. 2014 sene okuf müessesede kapital tamirat geçirildi. İnteraktif tahtalar ve gerekli okuf kullanmaları getirildi. Uç yılı versiyası sportif meydanda kuruldu. Bugün bu beden terbiyesi dersleri için donatılgan yekeni yerdir. Теплое время суток дети занимаются на улице. Sıcak olgan vaqt balalar sportnen azbarda oğraşalар. Ama ava bozulganinen biz azbarda ders geçirip olamayız. Beden terbiye dersleri son kabinetlerde keçe ve tek nazariyet keçe. Yıl-yıldan talebelerinin sayısı arta, balalar ep çoxlaşa, mektepte yer ise azlaşa. Jankoy rayon memuriyetinde haber etkenlerine göre ular bu meselenen tanışlar ve endi Kırım Cumhuriyetinin tahsil ilim ve yaşlar vezirliginde yollamağa gerek olgan vesikalarını topladılar. İleride modul sportzal tiklemege niyetleri var. Мы планируем, что это будет... Biz bu işler 2021 senesi bir balanın muvaffakiyatı adlı regional leyha çerçevesinde ameliyeye geçirilmesini planlaştıramız. Bundan da gayrı Memuriyet Jankoy rayonun Hacı Ahmat koyunda de modul sportzal kurulmak için ariza tapşırdı. Tahsil idaresine gayet ettiler ki hepsi talebeler için beden terbiye dersine kelişken şarait olmalı. Elmas Ablakimova, Sivila Mimetova ve Alim Sidaliyev, Jankoy rayonu. Санкт-Петербург шерінде бүгін кинолекторий кече бұтет бір екінленген сон эпоха Амедхан Султан адлы фильмнің премьерасы тақдим етілежек. Фильм яратылығы üzerinde Millet телеканалының хадимлері çalıştılar. Şimdi o yerde bizim televizyon takımımız çalışa. Bizden canlı bağda filmнің müellifi Elvina Mimetova. Elvina, siz bulungan yerde nasıl vaziyet hüküm sürgeni aqta tarif etiniz? Селям алейкум, студия, мераба Кырым. Шымды біз Санкт-Петербургда болунамыз. Мында ватан хараманларының күнү червечесінде белі хараманымыз ақында Millet телеканалы чыкарган эпоха Амедхан Султан фильмны тақдим этеміз. Рядом со мной находится председатель Содружества ветеранских организаций «За други своя» Валентин Боцвин. Валентин Иванович, приветствую вас. Доброго здоровья здесь на Петербургской земле и поклон любимому Крыму и Севастополю. Сегодня мы здесь собрали все в преддверии празднования Дня Героев Отечества России. Хотелось бы от вас услышать, какое значение этот праздник имеет в нашей стране. И мы сегодня также будем говорить о дважды Героя Советского Союза Амедхане Султане. Какое вот значение, какой вклад привнесла такая вот геройская личность? Расскажите, пожалуйста. Занимаюсь уже много лет организацией военно-патриотической работы в Петербурге, в частности в Севастополе, неоднократно мы бывали по этому поводу. Мы понимаем, что нашу молодежь необходимо ориентировать на что-то положительное, на каких-то людей. И для этого, безусловно, герои нашего Отечества являются ярчайшим примером для подражания. Им нужно раскрывать сущность людей, их поступков, что это были во многом обычные люди, которые в ответственный момент своей жизни сделали правильный выбор. То есть и для формирования вот этой шкалы морально-нравственных качеств, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания, шкала морально-нравственных качеств, она должна быть у каждого человека. Об этом мы сейчас немножко и раскроем ее. И поэтому герои, в дореволюционный период, хочется отметить, что герои начинаются не с советского периода, или тем более не с периода Российской Федерации, своей яркостью, своей необычностью и самым главным качеством это готовностью пожертвовать своей жизнью ради своих ближнего, как у нас и организация «За други своя», поэтому вполне соответствует принципу жертвования своей жизни, своими
Ну, самым главным, что есть у человека, это жизнь. Да. И вот жертвой ею человек становится героем. Не обязательно даже присвоение самого звания героя. Если есть такой поступок, тут в целом ряде причин этого бывает не происходит. Но сам поступок, он должен ориентировать молодых людей на подражание. Поэтому это главная задача, которой мы занимаемся вот уже много лет. И благодаря вот Родиону Абдюлевичу, как бы мой заместитель по урокам мужества, по патриотической работе. И мне таким образом удалось, нам, вернее, ознакомиться с таким замечательным человеком, о котором сегодня мы будем смотреть фильм. Конечно, это потрясающий человек, это гордость, я думаю, что татарского народа и советского народа, и всего нашего народа. И, конечно, мы будем рады сделать такую нашу работу, связанную с, пропаганда слова не совсем такое уместное, с информированием, с соединением разных народов нашей страны, для того, чтобы понятие «мир» и «дружба» было реальным, а не, как у нас это, к сожалению, формально происходит. И вот на примере такого замечательного человека, Медхан Султана, это, ну, я считаю, что величайший предмет для подражания всех. И это как пример татарского народа для нас всех, русских, украинцев, белорусов, таджиков, узбеков. Я вообще надеюсь, на самом деле, что когда-то наша Россия снова станет той средой, на которой все народы, ну, малые народы, скажем так, будут чувствовать себя комфортно. И в этом ее, я думаю, что высочайшее предназначение. Благодарим вас за такой комментарий. Бузнен алганыныз ичун чох сағылыныз, студия. Сағыл Эльвина, біз есе девам етеміз. Ағыр вазиетте болынған адамларға бедава аждырқатылығы бойынша акция Ялтада кече, оны тижаретнен бағылы олмаған тешкілетлар кечерелер шер мөміреті де бұна қол тұтам. Тасиратлар Сабина Денееваның левхасында. Борщ, салата, қара бұғдай, тавух көфтесі. Вечай, бұл Ялтада мұқтач адамлар үшін меню. Шерде ағыр вазиетке оғыраған адамларға бедава сыжақ аждырқатылығы бойынша акция кечеріле. Александр Сташкин кечмешті электрик еді. Шымды о 72 яшында вемескенсіз қалды. Это очень хорошее. Пек яқшы акция. Егер шей, вақыт, күн олса еді. Яғни бұтын ел девамында. Ама бұңа да сақ олсынлар дейім. Акция декабрын бірінші күнлері башланды. Шер мемориеті де бұл ішке қол тұта. Аш сувымасын деп, волонтерлар оны максус боксыларда кетерелер. Валентина Кургузованың яшы 90-ға яқын. Шымды қартана зорнен юре. Пошла, потому что внукам надо. Келдім, чүнки торынларыма ярдым етмек керек. Олар ач, мектепте бір шей бергенже. Келселер кемерде мен ятам, не аш, не де пішірмеге бір шей yok. Бұ есе пек ярдым етем, хусусан бір тілім отмек артқа чолса. Ярдым қолыны егермеге яқын волонтер узата. Олар эпысы бір вақытлары ағыр алда бұлынған кешілердір. Хайрие ишінен бір хач тыджари олмаған тышкілят оғраша. Создавать семьи, у нас есть хорошие... Бізім яқшы орнегіміз бар. Біз айле құрдық. Адамлар соқақлардан қайттылар. Шымды оларны бірлештірдік. 4 ай девамында ярдым еттік. Олар аяққа тұрдылар. Шерде квартира кираға алып олдылар. Иш ерлеріне тұрдылар. Пара қазаналар. Бізім мақсадымыз жемаатқа ве айлеге ярдым етмек. Егер Ялтада ава аререті 5 градустан ашағы олса, шердің мерkezінде ысынуф ноқтасы донатылажақ. Бедава сыжақ үлелік аждырқатылығы есе шымдылық тоқтатылмайжақ. Сабина Денеева, Максим Голубев, Милет үшін, Ялта. Evden çıkmayıp akıqı uruşta bulunmak. Aqyar 1941-1944 serlevalı Arbi Tarihi Festival onlayn şekilde geçirildi. Kırım partizanları Nemse ve Rumen ordularına karşı nasıl kuruşkenlerini istegenler episi gadjetlerinin ekranlarında közete bildiler. Kalgan tafsilatlar bizim levhamızda. 1942 senenin büyük uruşu. Meydanda Aqyar ve Kırım Arbi tarihi klublarından yüzlerce rekonstruktör Aqyarını korçalavda birleşeler. Kocaman kureşuvni seyirci öz közlerinin online formatta korebildi. Seyircilerge her şeyini anlamağa yardım etmek için bizge yaş muhbir kele. O Arbi tarihi festival bu ne olganını ve nasıl geçirilgenini anlamağa istey.
Стационар, мобиль ве экшн камералар, көктен, ормандан, окоплардан, уруш даққалары, тутун пердесі ве патлайатқан снарядлар. Сержиге бутун экшнны бірінші шақыс еткізе. Супер, біз чечеклерімізна коптан чықардық. Әршей ақиқи кібі олды. Не бізім еріфлер, не реконструкция үшін утанмаға шей жоқ. Пек яқшы олды. Фестиваль тек партизанларға дегіл 41 сенеден 44 сенеге кечкен бутун арби әрекетлерге бағышланды. Сапундағы Қырымның чешіт ерлерінден иштиракчилерні желп еткен ер олды. Сначала мы отбивали... Башта біз немселерінің дигер отрядындан есір партизанларны азат еттік. Бұндан соң біз бірлештік ве бұ ерде отырып қалған немселерге үжім еттік. Арби тарихи фестиваль Русия Федерациясының Медениет везірлігі қолтутуынен кечірілді. Бұ жанлы тарихқа далмақ ве улу ватан женкі девірінде кечкен ұрышның реконструкциясыны оз көзлеріңнен көрмек имканыдыр. Ленуза Бурсиитова, Меллет үшін. Бүгінге бұйыпысы хаберлері Меллет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.